indodana yakhe le beyizokwenza
wenza isiqiniseko sokuthi umuntu umthanda kangakanani. Amen. Haleluya. Wasenikeza umuntu i-choice yokuthi umuntu makazikhethele. Haleluya. Amen. Ngoba uthi okholwa yilo ndodana angeke abhubhe. Unokuphila okuphakade ozokholwa yiyo indodana. Haleluya. Indodana elethe uNkulunkulu wayilethe emntwini. Haleluya. Hey bangcwele, ijulile le ndaba bangcwele. Leyo thando likaNkulunkulu, le uNkulunkulu indlela asithanda ngayo ijulile bangcwele. Yazi ukuthi thina siqala ukuyithatha la uNkulunkulu esenikela ngendodana yakhe ukuthi izofela abantu. Sabona nje lapho kanti ayiqali lapho. Amen. Uthi umpostoli uZulu kwenye iclip engiyilalelile uthi uNkulunkulu wenza isifungo noMoses. Amen. Glory to Jesus. uNkulunkulu wafunga ngaye. Amen. uMoses wafunga kuNkulunkulu ngendlela emthanda ngakhona umuntu, epheva indlela yokuthi abuye azolanda umuntu ngendlela umuntu wayemthanda ngakhona, ngoba umuntu wayesenikele umhlaba kuSathane. Glory to Jesus. uNkulunkulu wadla amathambo enqondo bangcwele. noNkulunkulu uyacabanga, wacabanga wathi lo muntu wami ngimthanda kangaka ngizomlanda kanjani. Haleluya. Uthi umpostoli uZulu mekhuluma ukuthi uMoses noNkulunkulu benza isifungo. U-Abraham, yes, ngiyabonga. U-Abraham noNkulunkulu benza isifungo. Haleluya. Bathe sebenze isifungo, u-Abraham wasithi kuNkulunkulu uzongenzela ini mina? Amen. Haleluya. Amen. uNkulunkulu wasithi u-Abraham njengoba nje nginganamntwana mina uzongenzela ini? Ngoba uNkulunkulu othembekile wamnikeza umntwana. Yes. Haleluya. Yes. Uthe semnikezile lo mntwana ngoba kunesifungo phakathi kwabo waphinde wathi nikela ngalo mntwana. Amen. Haleluya bangcwele. Uthando likaNkulunkulu njalo lonke lolo ethanda umuntu, enza indlela yokuzolanda umuntu, yokuzomhlwitha esandleni sikaSathane, ngoba uSathane wayeseyitshela ukuthi ujabulile manje sekemwinile umuntu, kanti akalazi icebo likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu waqala umsebenzi wokuqeda umuntu engakamlethe emhlabeni. Umuntu esengaphakathi kaNkulunkulu wayeseqedile ngomuntu, so uSathane lokho bekangakwazi. Haleluya bangcwele. Hey bangcwele, yazi into esizwayo ngoPostoli uZulu iyangimangasa. Amen. Ingiblow ingqondo. Amen. Haleluya. Ukuthi kanti indaba ayiqali la uNkulunkulu sekanikela ngoJesu. uJesu sekeze emhlabeni ezofela abantu. Amen. Kanti iqala esifungweni. Amen. Kuye noAbraham. Amen. Befunga. Yes. Beka nangu uAbraham uNkulunkulu uthi thatha umntwana yena lo uhambe uyonikelana ngaye, ngoba bebafungile uAbraham noNkulunkulu. uAbraham akazange adinga ukuthi agijima ekusala. Ayethela ukuthi manje senza njani ngomntwana, ngoba uNkulunkulu uAbraham bekafunge noNkulunkulu. Wamthatha umntwana amthandayo. Haleluya. Ngoba umpostoli uZulu mayechaza uthi unikela ngale nto nayo yodwa. Amen. Ene uAbraham bekano Isaka yedwa, bese uNkulunkulu enoJesu yena yedwa. Yo bangcwele, uNkulunkulu ebepave indlela yokuzolanda umuntu. Bangcwele sithandiwe kakhulu, sithandiwe. uNkulunkulu wenza konke lokhu nje ngoba ufuna ukuzolanda umuntu emhlabeni. Haleluya. Aze ayesiphambanweni nje uJesu indaba iqale lapha enza isifungo. Bafunga noAbraham. Nangu uAbraham ethatha umntwana ehamba naye eyonikela ngaye, ngoba isifungo mawusifungile kumele usigcine. Amen. Haleluya. Yo bantwana siyambonga uNkulunkulu. Yazi ngithema ngilalela le clip ngaqalisa phansi kabusha ngathi uNkulunkulu ngiyakubonga
khona. Haleluya. Uma echaza nje ubaba yazi bangcwele ngempela uNkulunkulu umphefumulele uKristu. Yes, Lord. Zonke lezi zinto besingeke sizazi. Imfihlakalo engaka. Glory to Jesus. Siyambonga uNkulunkulu bangcwele. Simbonga kakhulu. Beka lento ihamba ize uze uthi umpostoli uZulu ukube uAbraham akalikelanga ngoIsaka amthathe ambeke lapha yana. Wayazi kahle uSathane ukuthi angeke azavuma ukuthi uNkulunkulu anikele ngoJesu. Haleluya. Hey bangcwele siyambonga uNkulunkulu. Yonke leyo nto uNkulunkulu ayenzayo wenza indlela yokulanda umuntu ngoba nje ehlulwa uthando. Siyinto enkulu uNkulunkulu. Yebo, enkulu endlula ukucabanga kwethu, endlula lento esicabanga ukuthi siyiyo uNkulunkulu usithandile. Kuhambe kuze kufike esiphambanweni azanikele ngoJesu. uJesu afe enze iexchange. Thina sasibabi ngalendlela engazi ukuthi ngingayichaza kanjani. uJesu enganasisono, engasazi, engakaze waze wasenza, wathatha ububi bomuntu wagwinya wafaka kuye. Haleluya. Amen. Waba isono. Thina wasinika ukuphila kwakhe, wasinikeza ukulunga kwakhe. Glory to Jesus. Siyambonga uNkulunkulu bangcwele. uNkulunkulu omangazayo, uNkulunkulu onothando olungana condition. Umthanda umuntu engakakhona. Yes. Umthanda umuntu ungakafiki ekutheni sowusindisiwe. Wavele umthanda. Haleluya. Nje thina okwethu ukuthi abantu bamukele uthando lukaNkulunkulu. Bamukele lokhu uNkulunkulu omusa asenzele khona ngoJesu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele. Amen. Ngo-MC ngiyaxolisa ukuthatha isikhathi esingaka kunento nje ephumayo la kimi yothando likaNkulunkulu ukuthi ngale ndlela sicabanga ukuthi uNkulunkulu sithanda ngakhona kujulile kundlula lokho. Haleluya bangcwele. Ngalawo mazwi ngithi yamukelekani endlini kaNkulunkulu ngeLord's Day. Siyambonga uNkulunkulu ngelanga senzele lona elimnandi kangaka egameni likaJesu. Haleluya. And then ngizocela ukuthi sihlabelele and then ngicela abantu ubufakazi abanokumbonga uNkulunkulu beze ngaphambili bezobonga uNkulunkulu. Haleluya. Amen. Oh